jadi? Kita balik semua. Tapi kalau kita masuk dalam burger tu, Kita kena balik jauh-jauh lah. nanti mana break satu lagi kelas. Shotgun. Tukar. Main shotgun tu je lah. Yang shotgun tu, shotgun yang apa? Tak ada shotgun. Habis? Submachine gun. Jangan gelap pasal ni. Senaring. Ya Allah, nak cari. Okay. Best gelap. Gelap kan? Saya takut tak buta. Tak ada. Tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada apa. Awal tak apa? Kau betul tuan.